Misi kita buat bisnes sepatutnya adalah menyelamatkan orang. Daripada apa? Problem, isu yang dia ada. Kalau even skincare problem, walaupun guts problem, you faham tak? Itu misi dia. So apa misi bisnes you? Bisnes you masih wujud ni apa mission dia? Kalau you kata better life tu maksudnya apa? Kita tak boleh ambil generalistik pula. Lebih spesifik. Apa maksud dia? What does it mean? Healthier life ke? In what way? Kita mesti mampu explain. Mampu bercerita. Bagaimana apa yang kita buat ni boleh impacting other people's life. Macam mana dia boleh membawa perubahan, penambahbaikan kepada hidup orang lain. Kalau saya minta you tulis essay, saya tulis you satu tulisan, write up, bagaimana bisnes saya atau produk saya telah membantu hidup orang atau telah memberikan orang lebih sihat, lebih bahagia. Can you write it? Can your team write it?